Na sceni Kulturno-obrazovnog centra Šid izvedena je predstava Crvenkapa. Ovo je jedna od najpoznatijih priča iz slavne radionice Bajki braće Grim u izvođenju mlade glumačke ekipe Mašinog pozorišta iz Beograda koja je razveselila mališane šidske opštine. Pa bilo mi je lepo i zanimljivo. Pa na predstavi mi je bilo lepo, baš mi se svidjela i bilo je zabavno i bilo je malo smiješno. Bilo mi je jako zanimljivo i bilo mi je lepo, baš mi je bilo lepo zato što smo bili s drugarima. Baš smo se lepo zabavljali. Mališani su sa svojim vaspitačicama organizovano došli na novo druženje i nove avanture, a predstavi je moglo prisustvovati svako dete potpuno besplatno. Došlo je proleće. Proleće samo po sebi decu izvodi van kuća u prirodu, izmajmljuje im osmehe, počinju nova druženja i drugarstva i hvala Bogu na ljudima i na takvim dobrim ljudima koji se razumeju u kulturu, želeli su da decu malo odvoje od ovih vesti sa televizije, da im poklone nešto gde će oni da se lepo osjećaju. A to je jedna divna priča o Crvenkapi, priča o odrastanju, gde jedan mali vuk ne jede meso i kao takav, pošto jede samo bobice i voće, mora da napusti svoj čopor da postane pravi vuk da bi jednom bio vođa svog čopora. Ta predstava o odrastanju je odlično primljena ovde od strane šidske publike. Odrasle možda i možete da prevarite, ali decu nikako. Tako da taj broj aplauza, osmeha nema cenu. Predstavu su izveli članovi teatra Mašino pozorište, kojima ovo nije prvo gostovanje u Šidu, a prema reakcijama dece koja su gledala predstavu bio bi pravi pogodak kada bi opet došli u opštinu Šid.